Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba wan seng jerwa ubalong kertong ke seng Kongres na Maulai Constituency. Hakalai puai trip kala lengkot arajar pusan rathap kerteng manyakun. Igi election MDC na Maulai Constituency. Habakran cigelar petai kubor dan meledap bantap kerteng uba wan seng uloong. Bakum ubru bujaran benta banyakit ya ba. Hagi kam shnong kam thau. Udan gajing kerman bekipat ba ka shnong Maulai kin ailat lem yau hakani ka kenti. Tak banyak tu ini hadin pihak file nomination haduk kan nufi semua scam Maulai kan jid itu kum MDC. Kau ni siap ngai ngu boleh tak keran. Mula penyok pengen iya kan kesini ke bakat pang. Mengayok ban file kita gi nomination papers ngah dan mentah banyak kun yang kini election MDC nang ni nak arpau Maulai Constituency. Hot kumuta orang ba belayat lenti dek purpose nam. Batkit ban ba iki emlang salang hang ni senong Maulai. Bangladesh rengkat sendak jong pat ba. Ngadan siang kata kejing sengo scam jing sosialnya iki pat ba no Maulai. Bakin ai ketika dia yang bangalak mangkit ngan ba iki jing kebaki ya siam kejing kejong ki ke paman la kesini. Kini election kamde ketang kejing yakun kejonga. Kini election kejing yakun jong pat nong senong jong senong Maulai hi borok kowe. Idang kam bermana kejing kelah ni pasnong Maulai. Kinong Maulai kil ap milenti labun bun snam ya kejing kelah nre haduk ni singi mentang yu kam simyo kita kejing kelah banra ban pet na mentang bahang kamiat iksinong dikau yam lang salang pada kejing singan jong ki kun samla ki jongi ini ki boro ki tik ya kejing mu kejing perkat kejonga kejing yat lenti kejonga ban syakri ki pat ba kum utau nongket kam sinong bangade kawe kesini ban mi syakmat banyak kun kini ke election nang bangan kamla banyak kibur kibakam klan bangan la banyada kerpang ki hok ki jongi banginum syak ni no kita ki hok ki jongi haki wei pat kibakam krau kabur ban yangi hangni gejala ke jongi kita ki bana buan jong gejala ke jongi bakwa ban thombur yang ni gari yang ni gejala ke jongi ngin omla ailat daliliru kumutau orang ba dan syak kata mensiam ban ag jing syakri ke babahan ke babahatam ipat ba ban ag jing syakri ke baham nama tak ipat ba bangan kit ya jing jong ikun samlaru jong ni kasnong Maulai ba jong kari ba kacai menrihi borok kowe bagi kuat man keni no iki hok ki jongi nganum ailat daleleru bangalah kerpan hi kinong Maulai hi barakat bakin ai ketika dia kedan lekat ban nga kani kedi kun jongi kinong Maulai om de tang jing kun jong marwai simet nam ta banyada kerpang ya kata kendo ka siap ke jongi baik geriti ke dustur ke jongi kumbangi ka sik schedule kalau ai boringi kalau pun kubur ngi muta bangin yo kita ki jing sensyat ki bangin long daladi yaladi oh kumuta ukun jong abri nyop tram baru hingi ia je kerja meneria. Mengama pi baru ni ia je kerja meneria. Mana pun mam ia kerja meneria. Ringin pen ia lagi kam ya kata kerja long bang ia je kerja meneria kan. Om tang lagi ketian ke. Lagi kam bangin pen ia alat yang ang diketi monta. Basapek ki kam bangan le. Namanta kari ba kerja meneria. Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuai tarik rempang arjar arpsan baik ya ke program markman pat ki kertong